kao nekad je znalo snegovi su veliki padali ovdje, veliki su mrazevi bili, sad je to malo sigurno. Bliža dana kad bude, ali... Da, nekoliko dana to bude. Čak ni skijališta ovdje koje je popularno, kažu ove godine skoro da nije radilo, nije bilo snega. Pa, to skijalište relativno to za... To je biatlon, jedan od najpoznatijih i najboljih. Da, imaju biatlon staze, ali nema. Minusi su ranije bili do minus 40, ali sada tih zima više nema. Zime su bile po 6 mjeseci, snjegovi preko metar, ali sada to je bila zima. To je bila zima koja brije, dole, tako, vi ne upotrebljavate brije. Ja mislim da ne možda slušati, nije zime kakve su ali nije toliko, meni je sad, na primjer, hladnije, sad kad dođe temperatura na minus 20, ali počeli su da duvaju vetrovi, meni je hladnije na tih minus 20 nego ranije, na minus 40. Nešto tu reše.